Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo danas ćemo ponovo malo pričati o hororu i sa nama je moja gošća Aleksandra. Aleksandra, dobrodošla. Hvala, Sanja. Evo Aleksandra, reci nam za početak kako si se počela zanimati za astrologiju? Ne znam, iskreno rečeno, zaista. Samo sam tražila nešto, neke odgovore van, ajde da kažem, kutije. I moj prvi dodir sa astrologijom je bio kada sam stvarno bila očajna u vezi dobijanja posla za koji sam prošla intervju i dobila, ajde da kažem, reč od nadređenog da ću biti zaposlena i to se oteglo na nekoliko meseci. I onda sam došla u dodir sa horarom. Da? Gde mi je osoba, astrolog, kod kojeg sam bila, mi je rečeno da postavim pitanje konkretno i da se to pitanje bukvalno ima svoj sat rođenja i da se na osnovu toga određuje dalje tog pitanja, odnosno odgovor na to pitanje. Da. Rečeno mi je, za 2 dana sediš na svom radnom mestu. Tako je bilo. Je? Ajde. Da. Jesi se iznenadila? Pa, ne baš. Nisi? Imala sam poverenja. Ne bih ni otišla da nisam imala poverenja. I tako sam i tebe upoznala i tebi se okrenula kada si imala konkretan problem sa nestalom macom. Da, daj mi malo podsjeti šta je to bilo. To je bilo prije nekih već 5 godina ima, jel da? Da, to je bilo prije nekih 6. 6 godina je to bilo. Ona je samo nestala, prosto kao da je išetala iz stana gde živimo. Mi smo pokačili oglase svuda po naselju, međutim, ljudi su zvali, mi smo išli ali to je mačka, ona odšeta i onda sam tebe kontaktirala i ti si mi dala jako jedne fine smernice na osnovu horara, gde da je tražimo, kuda bi ona mogla da bude i gde je. Meni je jako bilo bitno što si mi dala nadu i ohrabrenje. U tom momentu mi je to trebalo jako. Da. Maca je nađena. Maca je sad tu sa nama. Nakon koliko se ona vratila? To je već bilo prošlo dosta vremena, jel da? 6 mjeseci. Brzo. 6 mjeseci, 6 mjeseci je njoj trebalo, ali ti si napisala meni da je ona tu negde blizu restorana, blizu brze hrane. Maca uopšte nije bila mršava kad je došla. Jao. Da, to se sjećam. Sjećam se u tom hororu, jedino što mi je ostalo u sjećanju, jer to je ipak bilo više, kaže, 6 godina, da je ona bila dobro. Znači, to se baš jasno vidjelo da je dobro i sad se da će se vratiti, ali nekako meni je bilo najdraže vidjeti da je živa, da je zdrava, da je sve ok. I sjećam se da je pokazao da je negdje blizu, ali ti si se toliko angažirala da ju nađeš i nikako da nađeš, a horor kaže negdje blizu. Eto, baš čudno. Ali da, uvijek je ugodno kad su ti horori pozitivni, kad se životinje vrate doma. Nažalost, ponekad imamo drugačiji slučaj kad ti horor baš pokaže da ili je već mrtva ili da nema onih pokazatelja da će se vratiti, ali u tvom slučaju je baš bio pozitivan horor i to mi je uvijek baš drago vidjeti. Jer eto, di su mace sada, je li jedu ili se žele možda pojaviti pred kamerama? Jedu. Bila je malo prema, mislim da ne želi sad, pošto je jela večer, ali sad je u svom u spa tretmanu. Dobro, pustit ćemo onda mace. Anita, evo još me zanima, da li bi se ponovo obratila astrologiji kada bi imala neki problem ili pitanje, kada bi ti trebalo usmjerenje? Tebi da. Hvala. Pa dobro, gospođa za posao ti je isto dobro ti je pogodila. Mislim da mi je tvoj horor bio i emotivniji i više
hajde da kažem, usmereniji ka individui. Naš nije uopšte onako bio, već nekako si mi više bila usmerenija na samo pitanje, na osobu koja pita u vezi čega pita i nekako mislim da je tvoj pristup malo bolji. Anita, puno ti hvala, baš si me razveselila. Evo i Maca nam je bila u kadru. Sekundi. Hvala. Znači, dosta je čest slučaj da se ljudi zanimaju za astrologiju neko vrijeme, znači zanima astrologija, takve stvari, ali da se odluče obratiti tek kad imaju nekakav konkretan problem, nekakvu krizu u životu i tako je bilo i s Aleksandrom. Mada naravno postoje ljudi koji se obrate čisto jer bi voljeli nešto doznati više o sebi, želi bi bolje sebe razumjeti, ali da, najčešće se obratimo astrologiji kada nam na neki način gori pod petama. Aleksandra, puno ti hvala na gostovanju i nadam se da ćemo svi ponovo vidjeti u emisiji. Pozdrav tebi i Macama. Ćao! Eto, još bih samo za kraj dodala, ako vam je potrebno tumačenje, možete se javiti na lucky.star.astrologija@gmail.com ili na broj telefona 091 541 8116. Ako vam se svidio video, like i subscribe i lijepi pozdrav do idućeg videa.